Bak oğlum Poyraz. Doğru Diracan'a gideceksin. Tamam mı oğlum? Tamam mı? Duydun mu beni? Hadi göreyim seni. Dediğim gibi direkt Diracan'a ha. Hadi. فقير يا مبا برال بكس يا مبا أبرال يكسب يا مبا سلام دبرال يا مدو لو لا لا خجاي لا تبغى بخذك لا تهرب بريخ وقراب عشيرة مالا بابي مبك بلزينة لا تهلنا بخورتي مالا بابي مبقرة أنا يتشفر رايكي بعجبينة وانتي مارك بركي خدت على أولادك نير بدده أنا يتنابي ويرسي عملك أنا لا تهلب لك آخرني بالورينة وانتي نابي ملك تهلب لك آخرني بيت الأربي أخذ الأور بدلور أخذ الأور بالسيام بدلور أريد استبرق العطاد اللي خبى بدويلا السنة بدوران الولو هاي برال مبا خجي برال فقير يا برال قريت يا برال بحال يا برال بكس يا بالسنة بدوران أبال لو أزيد تجاري تسر جامع تارشو بلغنا هاي تميران ناقب أزيد بدل لكارونا نونا لارينم تسر جامع سيامة نسلي بينا أزيد سبرق العطاد اللي خد بولدي خرابينم أري ويلا سرير بدوران سيامة دولو أري برال مبا سيامة برال فقير يا مبا أنا برال بكس يا برال يكسب يا أنا سفار غلاتي برال استغفار يا بلولو Azat, sonunda kısmet oldu seninle tanışmak. Sağ ol Hasan. Nereden nereye böyle? Mardin'den İstanbul'a gittim. Hayırlısı olsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Poyraz! Poyraz bu! Üzengileri bağlıdır! Üzengileri bağlıdır!
Vallahi benim bir suçum yok. Benim trene sen bindin. Hem nereden bilebilirdim senin bu trene bineceğini? Ben babamı ziyarete gidiyorum. Hayırdır? Sen de mi babamı ziyarete gidiyorsun? He ya. Ben de babamı ziyarete gidiyorum. Hadi hadi. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ee? Şimdi nereye? Hem istersen geri dönebilirim. Yok canım. Sen babanın yanına gidiyorsun. Olur mu geri dönmek? Hem babanın yanına beraber gidecek. O zaman birlikte gidiyoruz. He ya. Birlikte gidiyoruz. Anlaştık.